Pozdrav ljudi, David ovdje, danas igramo naš, pa naravno mini igre koje sam htio da izbacim, ali nešto mi je tu bezuspelo, pa hajde da igramo Minecraft mini igre, naravno po prvi put igram, nije po prvi put nego igrao sam i pre, pa mi se, pa naravno izgubilo sve, i login, i signing, i account, i sve. Pa ćemo sada da nastavimo. Možda ovdje kod mene sad nema internet. Gde sam? Locating. Već 1 minut. Jo, trebalo bi da počnem sad. Jo, je. Ajde bre, Mineplex, bre. Evo ga. Vidio. Lik ima YouTube na majici. Mi ćemo solo da igramo. Evo ovdje najbolje ovako da stanemo. Mi ćemo solo da igramo ili timove. Napišite u sljedećoj epizodi u komentarima da li hoćete timove, solo ili tako nešto. Beđi liče. Ajde, mislim da nisu stigli kitovi. Nisu stigli kitovi, samo ja mogu da stanem ovdje i ovako da kažem ajde, kupite me, ja imam gemsa. Kupite, imate giveaway. Nemate stvarno giveaway kod mene. Tek kad bude 10.000 saba. Sad, evo ovako, ja ću stopirati video i dok čekamo, neću sad da mi se ovo Capture the Flag, Sky Mars, Smell Adventure, Prism. Ići ćemo na Mineplex, nećemo, ići ćemo na Mineplex da odigramo jednu igru. Ajde, pa se vidimo do tada. Evo ljudi, nastavljamo. Ovo što koči, brale. Idemo mi u Turf Wars. Nadam se da će neko da igra, pa ako ne igra, jeste, ima Turf Wars, neću izabrati timove. What? A evo ga. Samo da uključim ja brzo trčanje. Ne, disabled. Nije disabled. Hoću red. A daj, brate. Hoću red. Evo ljudi, igramo Turf Wars. Samo da izlaz. Evo ga. Do linije bale. Ako hoćete da nabacam nešto, evo, sad će oni tu da probijaju. Gdje je, brate, on? Stojim iza njega, evo ga. Ovo me killovo. Inače, ja sam sad... dođi prijatelju. Daj, brate, gdje je? A vidi kako se štekaju. Pičke male. Nećemo, čop. Kako bre? Daj, brate, nije fair. Da, mogu da gađam i odavde. Ovdje ne može da se razvije. Kako? Bože. Ja čekam da izađem odavde sa hakeri. Neće moći.
To je bio kill shot. Ovako ćemo. Dobri. Vidim ih. Uj! Oni mene vide. Brate, on pucaju. Beži, bre! To. Ma daj, vrati, gdje je lik? Jao, ima lika da pucam. Beži. Kako je zeznuto da igraš na Mineplexu? Vidi ga. Evo vidite, hakeri na sve strane, evo ga. A oni, ideš report, player, a oni ništa, eto. I nisam ga killao. Naravno, hakerska govna. Vidi bre ovo bre! Neću da se nerviram. Hehe, neću da se nerviram sljedeći put. Ima samo sljedeći. Daj bre ti tvoj gemsovi. Svijaće je blue. Evo on. Ima skin hakera. Zna se. It's flamba. Jedi ono što se ne jede. Kako bi sad ovako samo BAM! No časak. Vidi lika, ej ti. Sad ću ovdje da probiju, kladim se. Flambel Šubrg. Sad će me pogode. Daj bre! Ćao! Vidi gdje je lik, ej ti, on sa ćoška nas vidi. Sad ću da ti probijem taj mali. Navijem. Ne uprobijem. Dođi. A lik? Ne zna da ja imam dvočlani. Woohoo! Fluted boom! Dobre. Wow, brate! Daj, brate. Daj, Mineplex! Ja ti, bre. Ajmo. Mineplex, molim vas da popravite ovo. Ovim putem bih zamolio da bi Mineplex da bi popravio ove bugove što ne može se postaviti blok. Woohoo! Može i mouse. Što te nisam sad. Sad sam već napaljen.
Znači da vidimo. Svi sad na kanal, like i share, naravno. A možete se share, a ne mora. Lika, gde sam pogodio njega? No, moram mali štit da stanem. Ne! Koliko ovog lika posmatram, on puca na sve strane. Znači da mu dam ja, loša. Mose i Maus. Beži, bre! Kako pogodim. Kako je bilo blizu. A daj. Edi. Mindplex, ne. Ovih putem bi vas zamolio. Evo, oni sad grade svoje motiće. Lisići. Dobre. Skinuo sam. Ne mogu da ga skinem. Izbariki kupa se mažinjenim kremama. Daj, brate. Beži, bre! Kako ga nije pogodilo. Kako je nije pogodilo, bre? Likuša jede govna. Vidim ti sve. Neće moći. Može stane ovdje. Može. Al sam je skinuo sunce ti. Ja samo da se zagradim, brate, ovdje. Eto tako. Visina i eto. Samo da se zagradi i ovako kucamo ovdje. Pam. Ajde, skoči! Kako je nisam pogodio. Kaj gre? Dobre! Beži, bre! Kako? Gde je, bre, on? A kako je dospao do nas? Aj mi reci, igrice. Luda igrica, ajde. Mini. Tako ćemo da kažem. Kako ga nisam pogodio? Gde je?
ti ćeš meni. Ja! Build time. Vidi bre. Ne, woohoo! Pogledajte ovu strelu. What the hell? Ajde. Ajde bre. Ready on the blue. Ljudi, ja mislim da je ovo dosta. Ako vam se svidao ovaj klip, potpite like, share, subscribe. Ako nije, ne morate ništa. Samo stavite subscribe ako nije. I ajde, čao!